uqale mkhulu. Cha lapha mangazi. Ngizoqala ngibingelele nje-ke bafowethu ngoba ngithanda ukuthi uma ngilokungana ngibingelele. Ngizobingelela upresident yena abahlukene abamaqembu ahlukene e-South Africa bese ngibingelela umhlaba wonke jikelele naphesheya kwelwandle. Ngoba sengiphuma khona. Bayangibuka lapha emafonini. Ngibingelela amakhosi ngokukhethekile. Bese ngibingelela isihlalo saseNdlunkulu. Ngibingelela ingonyama yamaZulu. Amakhosi onke ngithi ngokukhethekile ngithi bayede. Bese-ke ngicelela bonke abantu base-South Africa nabantu bomhlaba wonke jikelele. Unyaka omusha lo mdala ufe ney'nkinga esibhekene nazo e-South Africa, ney'nkinga zokudelelwa zingane zingaphumeleli ngokulo nyaka uzoqala ube yikwenze lokho. Zivelelwe zinkinga basebephelelwe inhlonipho ngoba lo mfana uthi into encane imali inhlonipho. Ngisazodila nazo lezo ngane kodwa ngeke ngifonele, ngizodila nazo ndlela yami. Ngizodlula-ke lapho. Ngizophinde-ke ngichaze nanti udaba noKing Zoso lapha noMangazi. uKing Zoso lapho ngishayela ucingo uthi ngithathele imali uMangazi. 100,000. Awuselithelanga hawu. Ngoba lona ngijena uthathela kanjani imali eningi kanje. Awusethile uKing Zoso hayi imali lena ube makhela lo nenkontrakt. Awu esizithile imali engaka bese nisebenzene noKing Zoso ngangaka wathi hayi uyasebenza phela manje-ke nami-ke ngikujaji iphakethe le ndoda kwesinye isikhathi namhlapa amafa yabo phela ngithi imali nje sesibona abantu abanomkhaba ngibona uMangazi imfanele imali. King Zoso yabona iseza fanele azama ukuba nomkhaba. Manje ngiyambona wavula thothi uphatheke kabi uKing Zoso. Manje sengithi ndoda ngimshayele uMangazi, ngase ngithi Mangazi nakho usebela lapha kwaGudluza ungene King Zoso uyakhala ingane ithi iyakhe ifusa umuzi usuyilimazelana umdala kangaka Mangazi. Yabo usethi uMangazi akayazi lo nto leyo. Hawu sengithi mina hayibo awukusondele lapha kwaGudluza ungene leli lutho abangeniluzwe kahle ngoba manje ugesi usesinenkinga enetwork lapha iyanqamuka ingane. Nangu sefika-ke noKing Zoso nangu uKing Zoso usefika futhi qala usefika-ke hawu nakho nami sefika sekushana laba bantu laba lalengane sisangelwa ikhanda umfana abafana laba badilile emafonini engisazobagqilaza impela. Ngithi mina nani kuba sengithi mina hayi ngiyamshayela lo Mangazi ngithi ngcono ngeke ngithathe udaba lwakho uwedwa ngcono afike wathi katholakale ngini ngasekini ngimthole uMangazi. Napho wafika izolo uMangazi lapha washo ukuthi uKing Zoso uthi usayokosela ingane iZoso lena ekhaya. Awusengithi-ke cha akubuke usuku namhlanje ngoba ngilokhu ngihleli nje-ke ngilinde bona fanele ngabe ngilehlala Nkosi manje ngoba kufanele kuyohlukana unyaka nje. Manje-ke napho-ke sengithi cha madoda angikhulume le ndaba. Ngikhulume le ndaba ena ngoba manje unamhlanje laba fana Ushangala. bekhanye cha Ibhadi. Umusa phakathi. Bethu ndokuma Esishe chawo. cha bafowethu ngizoxolisa ngama-loadshedding. Cha sengithi mina hayi angibahlanganise-ke nakho uMangazi usefika-ke namhlanje-ke ngingazeke ngilule nje inkulumo ngoba sisiney'nkinga zikagesi ngokwamandla kagesi engicabanga ukuthi Mangazi ake ngubuze suyithathelani imali kaKing Zoso uzongichazela nje impela ngoba sixabene ngoba phela umfana nani uzovula icala nje uyabika kimi uzokhala kimi njengomkhulu wesizwe futhi njengomuntu osondele eNdlunkulu njengomuntu futhi ovame ukukhulumela abantu uzokhala kimi sengithi mina hayi Mangazi uwenzela kanti uthatha imali eyomfana
mangazi awuchazi. Sibingelele uprofessor, sibingelele nawe mfowethu Ntombela, sibingelele neNingizimu Afrika yonke, South Africa yonke. Cool. Hey, kuningi angiyena umuntu ovamise ukukhuluma futhi angiyena nomuntu wo-social media. Angiyena style. Ngishatshwa umsebenzi yela ngiposta umsebenzi wami. Umfowethu lo ngiqale ukumfonela I think early October. Ngoba nami bengiye ngibuke lapha enkundleni zokuxhumana. Ngibuke nje lo mfana osemncane uyazama, ngiyabathanda yona abantu abazamayo. Umfana uyazama. Right. Ngimfunela sasizoba nenkonzo mhla ka-8 December eSikhaweni. Mfethu yazi nginento ethi ngicela ufike enkonzweni ngoba ngibuka indlela owenza ngayo. Intsha ungayikhuthaza. Ayisixhumaneke bese kugcine sazi iyangena kanjani lento yemsebenzi. Mina ngiyapenda. Elami lelo. Hawu cha. Mfuna uzongaphela. Usuqamba mama umuntu openda omkhulu ngomtshela kanjani ukuthi uyakha wena umuntu ethi ngiyapenda Mana phela. Futhi umuntu oshuphuke ukuthi wayengafuna ukuthi ngishuphuke bese ngithi mina ngizongakhela usuqamba mama. Angithi mina manje asimfuna ukuthi ngizokunikeza ithuba kuphindwa. Angaqamba Mana ngizokunikeza ithuba kuphindwa. Angithi phela manje ngoba selula ke umuntu ngifuna ukuliphatha ngale ndlela yokuthi ngikwazi ukuthi kubonakala ukuthi ubani umuntu lapha kahle. Mkhulu kahle mkhulu la into esifuna siyilungise mkhulu imali. Qawe ngicela ukuthi ungitransfer imali sikwazi ukuthi yonke into ukuthi ibe right yabo. Indaba yokuthi wena wathi uyapenda mina ngathi uyakha mfethu yabo ayifunakala kahle lokho. Zoso. Ya qhawe. Lolu daba. Yes mkhulu ngicela mfethu angisendele imali Lokho uzoqhubeka enye ayinakhulu before nje sikhulume yonke into ngoba manje ayikho into soyikhuluma mfethu engenamali mfethu ngicela ungisendele imali qhawe ungitransfer imali uzobona ukuthi bese because qamba ma inkinga uqala ngamanga ngifuna ukwalalela mangaka ngeke ngiyakwazi ukulalela amanga mina angithi mina ngoba ngifuna ukumuzwa nje ngifuna ukumuzwa ngesikhathi ngimuzwa bese wena ngikunikeza ithuba mkhulu nje lento mfowethu ungalokhu lokuthemeleza lokhu iqala emangeni lalo lokubheka emumva la wena futhi iqala nje emangeni nayi account la ngizokukhombisa mkhulu yonke into yenziwe yonke into ukuthi imali yokuqala ngikhumbula yonke imali yokuqala ngiyeza wena ngiyifuna nalowo mali leyo qhubeke kuze kufike 100,000 ngiyifuna yonke Angithi phela bekufanele ukuthi wena uma ufuna le mali eniqonda nababili ningangibizi mina angithi manje mina ngifuna ukumuzwa singayeka mkhulu mina ngiyayifuna imali yami kambi nasophumela mana angithi manje ngoba mina ngizokhuza lapha ngizokhuza ukuthi lona ayilethe imali yakho transfer mfowethu sikhuluma mfowethu lapho to transfer imali mfowethu imali yami mfowethu yabo yazi ngizo-actor la sethi la mina ngifuna imali owangiqola yona mfowethu ngifuna yokuqala nqa imali engakusendele yona 1,200 ngiyayifuna leyo mali leyo ngiyayifuna nje leyo mali Zoso man hayi kunze njani wezo angithi utaba nelilethe kimi kwafuthi uzungane mkhulu hayi angithi phela vele angithi mana Zoso hayi mangazi angithi amuze mana yeka mina ngikhuluma phela mangazi angithi amuze kungizoso uthini angithi amuze uyayazi ndima ngiyayazi mkhulu mana ngicela mkhulu qala umtshele qala ukuthi ngicela transfer imali anayo then njengamanje mkhulu mina ngifuna imali man angithi phela ngizomtshela nika mina uthuba waphela bekufanele nikhulumeni nodwa manje ngifuna ukuthi abafikela uyayazi ndima ngiyayazi mkhulu wakufakela imali ngifakela mkhulu phoke manje wamakhela nona wamakela ukuthi yazi
ngithi ngizama ukuhamba nodaba mkhulu. Cha manje angithi ngibona ukuthi manje manje ngithi ngibona manje ukuthi oh manje uyajabula ngithi uyajabula ngithi uyathi ajabula ngithi uyathi ajabula manga mina ngikhuluma naye manje King Zoso manga ngithi mina imali uyayazi le mali ayifuna King Zoso imali uKing Zoso wayifaka mkhulu wayifaka ku mana wakho umzwakhe wangeyani imali qala angithi King Zoso wathuna yakho ukuthi njengamanje uyabona ngoba ngisho ukuthi mhlawumbe mina ibhadi lami liyiwani lapho awunabhadi uthola imali mana awunabhadi lakho bhadi wayifakela 100,000 lo angithi ngizama ukuqala ngikhulumela kucazeke mana ngicela uthule njalo uyabona ngisho abalale mhlawumbe ababukele emakhaya ukuba bayafuna ukuzwa iside lapho cha ngifuna mina chaza phela iside lapho umuntu mina phela mina ngithi uyajabula mkhulu angithi uyajabula mana yambo angithi uyajabula mkhulu manje lolu daba mana ngithi uyajabula mkhulu ukujabula kwakhe kuzoba ukujabula manje pho uhlekani pho angithi mina ngisakhuluma naye hawu ngisakhuluma naye akwazi phela kodwa ukuhleka akwazi ukuhleka phela lo ishumi lela thatha mango uthathanga ishumi ngithi mina mangazi yabo mkhulu imali ekananga King Zoso ngoba uthi wena wayekufakelile uthi King Zoso kimi waqala 1200 waqala 1200 yes wayekufakelelani lo mali okay sifanele sihlangana nihlangana wazi wangisendela nje location yase Phoenix yase Phoenix mana esekusendelileke le mali engango 100,000 ke akazofaka mkhulu 100,000 uyisiqu wayifaka kanjani wayifaka ngama 1.2 noma ngasakhumbula kahlonda nathi mkhulu nathi abakhuluma ngento ngamfakela 1200 ngiyawufuna lo 1200 because ayikho into awayizoyenza lapha ayikho into awayizoyenza 1500 we plan awumkhokhelanga umthembu futhi imali yakhe awumkhokhelanga wawungamkhokheli ngani mkhulu akamkhokhelanga lo 1500 we plan yendlu akamkhokhelanga umnikazi lo mjito owayedwebile udoti yabona mana yes ngisanyuka mkhulu lo 2000 lo u2000 lo alright lo ngiyathi lo ngiyawuyeka lo ngoba lona la masimba awayenza lapha ngoba ade ngifaka imjondolo nje la ungathi uwona lo wayependa ngawo la lo yiwona lo angisawukhumbula ifuna lo 1200 nalo 2300 lana ke manje 67000 manje 67000 yes now 67000 manje 67000 wathi ukwenza ngimsendela imali ukuze ngoba ufuna ukwenza islephu yonke le yanto islephu le yanto le foundation i-cost 67000 le yanto le ngathi le yanto sengiyibuka le yanto le ngamtshela ngathi le nto ayi-cost 67000 le nto le wena imali ngisendele ilist wena usho ukuthi imali uyenzeni wabaleka nelist ibhlink abo owashayo izobhujisa ina kanjani bit right iplonkabu leyo ayifonele phela manje mana angithi manje ena mangazi bengibona ukuthi mina lento kuzoba i-shortcut ingazi lokhu nawe ifaka ukukhuluma okukhulu yabona ngicela ukuthi uvele umbuyisele imali yakhe ngeke mkhulu ngimbuyisele imali yakhe yini ngeke mkhulu yabona ke manje mkhulu bese ngifuna ukuyikhuluma lento sengiyikhuluma yini uzosumfakele yabona bethi ngithatha mfuna ukuyihambisa step by step lapha bethi ngifuna ukuyihambisa step by step kodwa ngendlela enza ngayo uyabona ukuthi afuna ukuyivimba afuna ukuyikhuluma and bengafuni ngikhuluma phela ukuthi ufuna ukukhuluma na step by step uthula silale ukuthi manje ngikhuluma nenkinga mina uyazi yes udla imali yabantu uma ikhuluma ngimnikeza ithuba ukudla imali uthi wena phela uyirelaxele wena ngoba wena udla imali wena udle yonke into ukuthi mina akachaze phela lokho umnikeza ithuba ukuze leli udaba sizokhuluma kahle ngoba sengingabo ukufaka sonke akachazele manje ngithi mina ke wena fakela umfana imali noma uzosungibizala lapha ngangihamba nomunye umfowethu wakamkhiza wafika Phoenix ngangena emotweni yakhe laba basilandela ngemuva usayikhuluma iqiniso usayikhulumile lento ukuthi ufuna ukwakhe ngamtshela ukuthi ngiyapenda uyazi ngaze ngathini kuyena ngisho nomuntu obukayo ekhaya engaya ku TikTok wami ngiposte ivideo eyi1 umuntu ovezele ya video uthi napa abakhe thina besizopenda ngoba umsebenzi wami lowo
mkhulu lekhaya uhlezi wakhe lekhaya akaze ngabenga ngisho istina sodwa umsebenzi wami nokupenda wonke umuntu ongaze Akho nawapendela nokhuzana. yebo mkhulu ukuthi angifuni ukuveza amagama abantu mkhulu ngenxa ukuthi umsebenzi wami ufanele kube nyushana ingakhombisi ngisebenzele obaba wena ngakuveza ngoba uwena usibizile la uzoso uma imbizile efike ethikimi fethu ngoba ngiyakubona ngathi waqala buzo ukhona ku social media ngathi mina ayi ngake ngaba khona TikTok kodwa buye ngayihlula le social media sidala ngisho mpendele ekhaya mkhulu aze ngiposte nakayi ulangiphatha bona nakayi athi uzoso kimi fethu kunento engiyenze la wathini container yini ngizokhohlela igama wathi content wathi manje abantu sebeyabona ukuthi abantu asuke yenza nabo lezi zinto usuke lokusana ngifuna ukwenza nomuntu ongeke aziwa ongekho familiar kulokusana social network ngifuna ukuthi uzongakhela ngifuna ukutshela istory ke mkhulu wathi uzofika nabakhi labo bakhe abokuqala ngizofuna ukuthi bethi bephakathi kancane bewona umsebenzi kwakulwesihlanu mkhulu inkinga uthi amathathu angaba Mana uchaza ukuthi content le. kancane mkhulu ngicela ungilinda manje ngicela ungilinda manje Khuluma. kwakulwesihlanu ngiyakhumbula kwakulwesihlanu uzoso wafika nabanye abafana bahamba bayothenga inyama bathenga utshwala baphuzisana abafana abadala wafona kusela ukuthi abafana basekhe sathi madakiwe hayi ngayo relaxela ngathatha enye imoto nje ungakhothela uma ngisuke emangeni mina ngiyale eVereland ngitashe imoto imoto yakhe zimbizo 2.5 mhlawumbe ngihambe ukuye eVereland more than 12 athi uzoso ngafika ngathatha semthatha ngoba vele ngiya-understand ukuthi yini esiyenzayo naye waze wathi uzoso ngiyobe unenkinga noma sengikuposta ukuthi ngizothi usudla imali yami ngoba ngifuna ukuthi ngize ngicinge ngize ngikuthole ngathi mina ngifethu ilokusana ngicela ungilinda mkhulu wathi uzoso nginenkinga ngathi mina elamle ngathi mina mfethu anonkinga nokuposta ngoba kusizana ungapostwa ngingenamali ukunokuthi ngiposta usungikhokhela imali buza mkhulu ukuthi kwabe imalini owayengithembisa ngithi yonke kwaku 180,000 180,000 Mana 180,000 nakho nakho amana mangazi awukwazi uqamba amanga awukwazi uqamba amanga awukwazi 8,001 lo 8,001 lo awukwazi uqamba amanga awukwazi uqamba amanga awukwazi uqamba amanga yezo qawo le content izobe awukwazi akho content la content iyande ngoba ngifuna imali yami mina ngifuna imali yami nanje imali yami la ngiyayifuna ngifuna imali yami usebenza uqola abantu usikhothe nje wena ubugqokeni ungayisakuwa yona leyo mali leyo ungayisakuwa yona leyo mali leyo ngoba unamali wena abantu esikhawini manje mfethu ngicela ungene ku live la yeso ngicela ungene ku live la ngifuna umbhemisa khona ukuthi kufona abantu la besho ukuthi lo mjidi wabaqola lo mjida lo ngifuna umenzela umkhuba ngifuna umenzela ukuze bona ngempela abantu bezobona ukuthi uyisela usikhotheni lo kahle masitemsemkuyenza ngifuna abantu bebone ngifuna abantu bebone ukuthi usikhotheni abantu umkhulu bazofuna amandla abantu besho ukuthi baqolwe le ndlela esikhotheni lo bamba la ngifuna abantu befone manje abantu bala isikhawini usikhotheni wena winja yes winja bad eshone kodwa bana ngithi khohlwa uzoso yes mkhulu man wazoso mkhulu bengicela ukuchazela abantu la ukuthi njengamanje sifuna ukungena ukuze bezokwazi befone ekhulume nalendla le engahlangisho kuba ayinangishindlu lendla le ayinangishindlu lendla le ayinangishindlu lendla le usikhotheni nje lo Enfana kithi mina khohla fana kithi khohla fana kithi avile phela lapha madoda ukuthi sibonge umsindo kanti mina ngoba inkinga mkhulu uqamba amanga inkinga uqamba amanga manje seniyabona ukuthi ndaki mina fanele wena uzozo angithi fanele nina mina ngikhulumela lo daba bengingakhulumi ngani ninodwa lo daba manje ufike nifuthini mkhulu ngicela umbuzo mina manini wena le mali wayifaka impela nile 67,000 mkhulu angithi mina ngiphikile uthe la imali wayifaka imali mkhulu namanje ngiyaphinda futhi ngiyasho wayifaka imali uzoso manje ke pho akasawusambuse ngani imali yakhe ukuthi mangazi ngoba phela nangu ufaka awenza ngalutho wenzeni u 7,000 awenza ngalutho
awenzanga lutho ingakho ngifuna imali yami ngiyakwazi ukwakhe kokuqala ngoba zoso uthana wathi unenkontrakt nje wena wathi unenkontrakt nje wena wathi unenkontrakt nje wena wathi unenkontrakt nje wena wathi une-construction company wena nali ibhadi lami ibhadi lakho lani ibhadi lakho angithi mina efanele ngiqale ngikhulume ngilawule lento ngenzani ngempela manje ngithi mina wena mangazi ngicela ubuyisele imali yakho lo mfana makube wawuyifakile ngiyibuyisele mana mfethu ngicela ubhale inamba la ngifuna ukubhala inamba la ngifuna ukubhala inamba bonke abantu abaqolwe lenja le angicela njengamanje befone inamba yami ngifuna bonke abantu basesikhawini nabantu bayonke indawo lapha abaqolwa khona ilenja lo sikhotheni lo ngifuna bewafaka mana phela fanele uhloniphe zonke mkhulu imali esikhuluma ngayo mina khokhi ngicela mkhulu sivale njengamanje yonke lento le ayikho njengamanje ngoba angikwazi ukuhlala mina kanje lenja lena ikwazi ukuthi ngikole imali noma shaya isimali baba ngoba vele ujabule vele ngifuna imali yami kodwa ngifuna imali yami kodwa zoso wemkhulu mana mangazi wemkhulu mangazi ngicela ukubuza ngiyaxolisa kahle yabona ngendlela mina engibhendwe ngayo kuthiwa yabona ngibuka namanje kuFacebook kuthiwa iqola lisibize isahlala mina ngifanele wena izolo ekseni mkhulu ngakuhlonipha kodwa manje kufanele umhlangano ubizwe yimini lo mhlangano uthiwa ubizwe yimini asembize umhlangano cha uzothi ufikela kumpela wathi wena uthatha imali yakhe ngithi mina wena mangazi yini wayibuyisela imali kalo kamfana ngalososo ukwenzela kulento ivele iphele nje hayi mkhulu uyabona ngoba ngihlonipha wena noma igama lami mina selilimazile ube ngengalimazi kuyinja lokho ukuthi nina ngoba nenza lento nenza content lokho ukushiso yini lokho anithi ngizama ukuchaza mkhulu ukuthi cha icontent enjani ngoba nayi imali phela nayi imali ngizama ukuchaza anithi phela anithi wayenzisa 108,000 one chaza phela ukuthi one 180 lo yazi one chaza kanjani ukhuluma awuchazi nje yazi ngidonsa glass anga manje kunenze awuchazi nje baba ngoba ngizongiqhaphaza abagodu uzongena mina mkhulu angizili kuzokuqhaphaza cha ngifuna ngendotha noma mkhulu angizili kuzokuqhaphaza futhi ngoba ngifike la ingoba ngiyahlonipha kodwa futhi mkhulu ngiyacabanga ukuthi mina ngifike la bethu umhlangano ngo4 wafika wangibiza uthi mangazikhona into engale ngaphika ngathi ayikho mkhulu mana ngaphika ngathi ayikho ngisacela ngokuthi omanini ngingakukhathulini makuthi akuyona icontent le eniyenzayo la ngifika lapha kimi ngogoduza ungane ngisacela into ongayenzi kimi ngoba mina ngihlala lapha emafonini number 2 le mali sengiyibonile lapha elonganeni lapha efonini kaKing Zoso mbuyisele lento ivele iphele ngoba manje lento le lo mfana uyamuzwa manje kasala ule uthi ufuna imali yakhe mbuyisele imali yakhe lo mfana ngiyacela ngiyacela ukuze sinqamulo ukukhuluma kodwa one day ngoba shuthe umuntu lapha odumile ku social media uyena loleleka ngcono nomuntu ongenayo social media nomuntu ngishaba ukuthi uxhashazwa ingane akekho umuntu mkhulu ozolalela ngoba koma ngithiwa uabuse ingane ibhlungu lento mkhulumeni ibhlungu lento mkhulumeni so painful mana kodwa manje mangazi nangu umfana zakhe imali ngiyavuma akuthi angeza mkhulu ngiyavuma wayifaka imali pho manje yini wasambuyiseli angithi sasenza umsebenzi naye nasebenza kancane mkhulu kunevideo mina ngakuvezela yona ayenza izolo ngoba siqala ukuxabana ile yanto sefanele ngiyophethela uthi kimi sigcina mhla sangikhohle video thiwa kumhla ka kodwa sigcina ukukhuluma naye watshela ungakhohlwa khawo lento uyoyenza uze sithola umuzi lapha ngiyokuthola khona ubaleke kube ngathi ngiyayibambela ukuze abantu bebone kusho lo kusho mkhulu wona mkhulu ibhlungu lento izolo uyenzile lo video mkhulu uyenzile mkhulu lo video ngokuthi mina ngangaba ukuthi ngeke mina ngihambe ngibaleka emakhamera mkhulu uyenzile mkhulu lo video izolo uyenzile mkhulu mana ngichazela ke mangazi ngifukhala masukhala hayi ukhotheni khaliso ukhotheni mangazi leya kodwa cha kuleka mangazi yakithi lo ikhipha mangazi yakithi uyamuthi uthini nas lithi mangazi yini oningambuyisela imali yakhe lo mfana mkhulu
ukuthi igama lami sesicimile Ayikho. ngizozama umkhulu ukumbuyisela ayikho ngicela umbuyisele imali yakhe ngizozama ukumbuyisela ngicela umbuyisele imali yakhe ngizozama kodwa bala kuyiqiniso kangakanani lento eniyenza lapha kwagodisa ungane ayikho mkhulu ngithi mina nansi imali mkhulu engamsendela akayibuyisi ngani akuveli ngani pho kuyena ayibuyisa imali yami akuveli ngani pho kuyena ayibuyisa imali ukuthi wayibuyisa uma kuyi content akayibuyise phela kuvele nayo ufakazi ukuthi wayibuyisa ngicela uphendule lalela futhi angithi mina ngiqashiwe la ukuthi mina angihlambalaza mkhulu ngafike nje ngifuna ukuhlambalaza phela ngithi buyisa le mali ngikhokhela hawu buhlanjalazwa kubiza kangakanani ukuhlanjalazwa hawu buhlanjalazwa wathatha imali lungani wathatha imali yahlanjalazwa wathatha imali yahlanjalazwa uqonde wena ukuthi uKingzoso wakunikeza lokho imali nje 60,000 ngoba efuna ukuthi wena akuhlambalaza hawu abantu ababamba imoto yemali hawu umuntu obamba imoto yemali uya lapha azi kunebhanga kodwa ngoba igoli yakhe sekuyimali mina ingakho ngithi ngifuna ukuvuma kubantu bonke ukuthi iphutha lami kuba ubugovu ukuthi anginakanga lento ukuthi one day iyongijikela ngiyavuma buyisela imali yami uyazi kumana mkhulu uzobone ngempela umuntu lo ukuthi uyisigebengu lo muntu unayo yonke indawo waye iqamba mama uqambelana mama khona wena mkhulu usungavele usuku eninikeze mina 67,000 uzonginikeza 25,000 uzonginikeza 25,000 uzonginikeza nathi unganikeza umuntu imali engaka for i-content hayibo ayikho lento kwahle bethu wenza abantu ingane nami nje bethu wathi yini bethu mangazi na mana mkhulu nansi manje ungasendela umuntu imali engaka for i-content imali engaka ufuna ukwakha lo muntu uzubone ngempela ukuthi ubunja bakhe ngisho umuntu wayidweba iplan akamnikezami imali uyinja mfethu awunikezami imali umuntu wayidweba iplan ngakunikeza imali yonke uNkulunkulu nathi uyawisa uKingzoso manje bangumsindi ekhaya ngibambe ebhaleni ngaphandle ngiqinisile ngoba phela kwagodisa ungane la unapha abantu ngoba ngenqindi nzobe imali hey mkhulu akenzange ukuphatha kahle ekhaya kancane mkhulu uyabona ukuthi uthele esuka lapha musa ukhuluma izinto ngoba ngifuna imali mina musa ukhuluma izinto engaxhume engaxhasi nanti esikhuluma vele ngangevele ngayifaki only 4 hours with 800 views yebo abantu laba siyakhala siyahola yes ngiyakhala ngiyahola ngifuna imali yami vele ngiyakhala ngikhalela ukuthi wena wangiqola kodwa futhi ngiyahola futhi yebo nansi phela imali mana mhlawumbe umuntu ofonayo lo yebo hello sawubona ngiyaphila khawula ukuthi khamba kanjani esikhona khona mseyizi indawo ebambe phezulu yakho social media yebo leli qani buyisa imali yakho yezala alibuyisa imali yakho lokuza lo nto ayibuyisa imali yakho sayifuna lo mali ya le nkabi uyayazi le nkabi le ngamazi umbhemu lo sizoxoxa eceleni alright khawula kithi ngiyabonga ngabuyisa lo mali mangazi angifuni indaba kuzongena abantu abaningi lento niyangibambezela madoda kuze kuhlukana iminyaka le ndaba ngifuna ukuyiqeda namhlanje ngoba ngifuna ukuthi kuzokushaya unyaka uzayo kukhona indaba ngoba mana mkhulu masana kumbambezela mana mkhulu ngicela sikhuluma noZoso ngikhuluma noZoso mkhulu ngikhuluma noZoso mkhulu ngikhuluma noZoso mkhulu awuvulele futhi ukhuluma nobabethu ivulo nangi ngivulele umuntu sikhotheni lo lapho nathi ngivulele wethu nizongixhaphaza ngalekhaya ayikho mkhulu lo nto leyo yeso cha mfethu ngicela imali yami cha ngicela imali yami 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 chawo mina chawo ngamncane ngiyifo mkhulu mina mkhulu ngicela ngishame mkhulu ngoba ngifuna imali yami chawo ngifuna imali yami yes mfethu ngicela sambeni asambeni yes mkhulu sekuphelile ngiyabonga
cha wengicela imali yami and lonto futhi ngeke ikwenzele lutho yeso ngeke kwenzele lutho lonto leyo yeso yes lokukhotheni bakho obenzayo ngicela uqhubeke mfethu uhambe lokhu kubenza ukhotheni yeso ngicela ukuthi uqhubeke into yanini mkhulu mkhulu njengamanje ngifuna ukuhamba mina njengamanje mina ngifuna angitshele ukuthi ngifuna sho nje khuluma mkhulu ngeke mkhulu ungeke abenzokwenzana mkhulu shona cha uphethe manje nginikeza mfethu ngifuna imali yami ngifuna imali mkhulu ngizomnikeza man hlala phansi angangikhuluma la ngimile ngifuna imali yami namkhulu ngicela ungishaye ngoba ngiyahlelwe imali thula ngithatha isinqumo manje iphele lento ngoba ngizobambesela ngento engaka wena mangazi nikeza lo mfana imali yakhe uphume ekhulumeni ngicela ungitshele uzomnikeza nini imali yakhe uzomnika uzomnika nini imali lomfana okay mkhulu ngizozama mantela ulokusana anje uyazi ngisebenza ngabantu ngokuthi ngiyapenda vele mangode sabe ibhizinisi ikhonyana mina ngicela ukuthi ukhulume ukuthi uzomnika nini umfana imali yakhe mangazi ngitshela usuku nesikhathi ngicela ukumnikeza mhla 25 January angitshela mkhulu futhi ngicela ukuyinikeza wena yes ngiyabonga ngicela mkhulu njengamanje uyibridge mkhulu yes uyibridge ngamanje yena ngingangifaka entweni noma no mkhulu ngizoholela mina mkhulu ukuthi udlale indima yokuthi ngibambe nalo iqola mkhulu ngiyacela mkhulu nabantu bazobebona la nginikeza imali mina hayi ngoba imali ngiyiswele kodwa ngifuna imali yami bengifuna ukuma-expose hayi ngoba ngilambile nali ibhenki la ngakhombisa le mali ibhenki ngilambile wena kodwa uzobe usikhokhela ufe hlala phansi mhla ka-25 January ngicela utransferele imali nje ifaka kuwena ngicela ifake kuwena mkhulu uzongisendela iproof mina useyifakile wena ayikho into ezongihlanganisa anike mase nithi nina ngifake ngalesikhathi ngiqala lento la ngayifaka ngani ngimiqale angithi njengamanje mkhulu nginjengamanje wena umkhulu wazi ukuhlanganisa mkhulu ukuhlanganisa yabo ngokuphana nendawo nje kanjalo akasusa imali eyibekela wena mkhulu uyithathe la ngiyacela mina yabo mhla ka-25 ngicela ufake umfana imali kodwa lento yenu ngisazoyilandela lento mina mkhulu angilambile mina mkhulu ngiyasebenza maninike manje sengihamba manje la ekhaya angifuni umsindo la ekhaya nisazobuya nina babili ke nizogeza lo msindo uNkulunkulu niyangixhaphaza ngempela bekufanele ukuthi nina amafanele nilungisele lento nilungiseli wena mhla ka-25 ngicela unikeze lo mfana ngiyayivala-ke lento lena phumani manje nihambe la ekhaya nizodelela uNkulunkulu hambani hawu niyangixhaphaza nini hawu hambani nje wena mhla ka-25 mangani fakele lo mfana imali ngiyabonga mina mkhulu hawu njengoba ngikuthinde ekhaya hawu ngamkhuba ayenziwa nje lento lokungazazi hawu hayi mabeneza laphinda ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe ngaNtombela bengicela uqala ungene kuleli khasi for subscribe button ukuze uthola nokunye mhlawumbe okulandela bafowethu bake babona mhlawumbe abantu abangifollowayo ku Facebook because indaba ngiqala ku Facebook njengamanje ngoba ngifaka nje la ku YouTube bafowethu lapha kunodaba la bafowethu uqolwe insizwa u100,000 ngifuna konke ukwenza in details ngifuna konke bafowethu kube in details ukuze sizoba sepage nelodwa so bafowethu lo mbhemu lo ukuhlangana kwami naye lo mthitho bezongekhela umuzi kamama engwakhaya ekhaya indlu umuzi kamama engwakhaya so lo mbhemu lona sihlangane naye osithixhumane naye sikwazi ukuxhumana naye ngizothi mhlambe bekuwona lo nyaka lo saxhumana okokuqala sengikhohle ngisho ukuthi wayifunani askisi wabuya ke esezongithinta okwesibili wathi mengithinta washo ukuthi hayi lo mjitha lona khona into angifunela yona ufuna ngizomotivate izingane esontweni lakhe because ngathi angazi noma umfundisi noma useyikhundleni kanjani esontweni lapha akhonzela khona eZayoni
So uthi manje ufuna ngizomotivate ingane just nje ukuyi-encourage yabo nje into enjalo nje. Hayi ngithi hayi alright mfowethu because lo mjisa lo wathi angazi noma lento yakhe isilaya nesikhawini yabo lenkonzo leyo nkonzo leyo yokuvala unyaka. Hayi saxhumana saflow nje ngamuzwa nje ukuthi hayi umuntu alright yabo nje sayiflowela nje nenkulumo saqhubeka sakhuluma ukhuluma kwethu kwaze wagcina ke sekungena ke nami ngize ngimtshela ukuthi hey mfowethu yazi nami nginamaphupho kwakha hawu nawe wavela wathi hayi mfowethu nami nginenkontraki iyakha yabo nje hawu ngaze ngathi hayi cha nginenhlanhla ngoba vele nami vele bengisathungatha vele umuntu ozongakhela nje nama negotiation nje ukuthi imalini mhlawumbe kuzoba imalini yabo. Hawu ngathi hayi cha mfethu mase ngihlangana nawe and vele umuntu okhonzayo umuntu okholwayo yabo ushuthi ke iphupho lami ngempela ngulethele uNkulunkulu yabo. Hayi bafowethu uthe kusanjalo ke hayi kwaqhubeka ke hayi impela ngashintsha ngiyakhumbula ngashintsha ngisho ukumbhala yabo iname yakhe ngambhala ngathi hayi cha anganoma wathi ubonakalisa yini ngathi hayi bonakalisa project yabo because nami ngenzela ukuthi hayi noma efona ngikwazi ukuthi ke ngibone ukuthi awubalo ofonayo yabo ngoba ama calls maningi nama message maningi yabo so manje ngagcina usuluza izinto ezibalekile yabo so ngathi hayi qhawe ngamshintsha kanjalo ke hayi saqhubeka lo mbhemu lona sitokhu sixhumana ke naye sitokhu sixhumana naye saxhumana ngamtshela ngathi qhawe le ndawo sengiyitholile uzindawo ngangiyitholele phezulu ngokutafuleni ngicabanga ukuthi utafuleni lapho Buffer Stry ngamtshela ngathi hayi sengiyithola indawo wathi hayi cha mfethu ufuna ukuza ezoyibona indawo yabo ukuze ezobona edwebe yonke into skizi yabona ama calls ezodweba yonke into ukuthi kufunakalani ngathi hayi qhawe fika mfowethu washo ukuthi hayi mfowethu ke unganginika nje mfowethu imali kapetrol ngamnikeza ke imali kapetrol uthi ngibuke futhi ngamqala ngobani ngamqala nganoma ngamnikeza u1.2 ngiyakhumbula yes ngamnikeza u1.2 kusathi maqhubeka kanjalo ku1.2 ukuthi asuke esikhawini aye enakhunjeni aye lento le aye eThekwini lapha indawo engiyithole khona just uko patroller mhlawumbe bese senza nane quotation bese ke mhlawumbe siwalka nje kuma lento le kuma hardwares hayi ngifuna ukuthi kube ninakhunjani uthi ngibuke ngifuna nje ukubheka la history lapha engaqala khona nanku ngaqala ukumsendela imali ngomhla ka10 November 2024 nansi bafowethu nansi nganoma kuzobonakala yini ayi ngeke kubonakala ngicabanga ngizoyi-edit la screenshot athi ngi-screenshot ngaqala ukumsendela imali u1.2 ngisakhumbula yonke into ngathi mase ngimsendelile lo 1.2 weza ke safika sayibona indawo hayi washo ukuthi hayi cha mfowethu indawo eright kakhulu lena uyabona nje indawo eright hayi sathi kusalapho kwaqhubeka wasithi ngicabanga mhlawumbe wadlulisa 2 days noma nganoma 1 day yini wasithi hayi mfowethu sengimtholele nomuntu ozokwenza iplan yendlu wathi kodwa lababhemi laba eplan yendlu anganoma wathi babiza lababhemi bendlu babiza u3000 kodwa ngoba abantu engibaziyo ngizokwazi ukuthi ngixhumane nabo bekwenzele ngemali ephansi nansi ngase ngithi kwasethi hayi mfowethu uzobona sengisendela ke ilakhujani iplan yendlu ngase ngiyibona ke plan yendlu hayi ngathi cha mfowethu uku right texa njalo ke hayi ngase ngithi hayi cha mfowethu ngizokusendela u1.5 nanku 1.5 ngamsendela nanku 1.5 texa njalo wasethi ke mfowethu ngoba iquotation sasisenzile quotation yabiza 73000 iye foundation nje kuphela hayi kwathi kusanjalo
Hayi ngeke bafethu, hayi. Kungakafiki lapho. Owathi uzokwenza uzohamba yokuxhumana nomuntu azombhutshuzela impahla kule store esenze kuyona i-foundation inakhudha i-quotation ye-foundation yeslap lo muntu ke wasethi ke uzokwazi ukuthi uyoxhumana naye ngathi hayi hamba qha uyoxhumana naye ngiyamthemba lo muntu hayi lo muntu mfethu uyakhonza yabona nami futhi ngaye ngambone esesontweni yabo ngamsendela ku2000 because lo muntu lo uthe naye kumele beshaya ama drinks nabo nje nawo yonke into ama drinks yabo nje uyabo just phela umuntu uzombribe yabo noma umuntu uzomncenga yabo just nje umncenga ngamsendela u2000 hayi bahamba babonana bathi hayi babonena lo mjitha lo uthe uzoyehlisa imali ayibeke kusuke ku73000 ayibeke ku67000 ngathi hayi alright mfowethu kwaqhubeka alright kwabuya na 1.2 lo angisawukhumbuli lo 1.2 ukuthi wako 1 nanku bafowethu nanku engikukhumbulayo ilokhu kwa 2300 ngenkathi ngithenga imjondolo ke le bafika bazofaka isilephu wasethi hayi ngamnikeza noma into engakanani ngase mbuza uThando ukuthi ufuna into engakanani wasethi hayi cha mfethu noma 2000 ngase ngimnikeza u2000 ngamnikeza futhi kwaba u2320 hayi nakho lapho sekusiwa khona idumo sengimsendela u67000 lo owayo ngoba wathi lo mjitha lo kumele ufike ube ucash yabo lo mjitha lo ozobhutshuzwa impahla wathi hayi kumele ufike mfethu ube ucash wasethi angisendele yena ukuze azokhipha ngale isikhawini ngoba manje wenzela ukuthi vele isikhawini uyaziwa manje bengaze bembambe ngale nakhunjeni yabo eThekwini hayi ngimsendeleke lo mjitha 67000 nanku bafowethu nanku 67000 wathi hayi yonke into isi right ngase wasethi uqala ke uma eqala nje yonke into abakhe uzofuna imali engango 25000 ngamnikeza for 25000 nangu 25000 bafowethu ngizofaka la uzokwazi ukuvela hayi emva kwalapho kuvela u250 la u250 lo hayi kwakuyimanzi waye ukhokhela ishu ngangekho wakhokhela amanzi lapha abafaka abafetha amanzi ngase ngifike ngimtransfer uTexan njalo wasethi futhi unolayini uputshuza ama blocks awu2000 wasethi angimenzele ke ongabala ngathola ukuthi ama blocks ngoba azoba 5 rand ngathola ukuthi ke ama blocks uthi ke azoba u10000 u2000 ngase ngimnikeza ke u12000 naku 12000 naku bafethu 12000 ngase ngimnikeza 12000 ngase ngithi hayi lo muntu onakho njana u2000 useceleni hayi owe transport nje owe delivery yabo hayi kwanjalo bafethu qhubekeke kube njalo ke hayi besebenza bafethu hayi bafethu ngeke lingishaye idlozi hayi lingishaye lingiphike nje bafethu ngiphike lento lena ukuthi hayi ngeke bafethu lento ibe 7000 sebembile bafaka lolu daka labo lolu angazo lana efoundation yini wasethi hayi u67000 uphelela lapho ke wazama ukungigoqa ke thene ingoba bavule kakhulu imsele angazi kanjani ayi ngasho ngathi ngeke bafana bakithi hayi amakhala ayashaya la ngamtshela ngathi hayi mfowethu angisendele ilist mfowethu enazo zonke lezi zinto lezi ethi wena wayithenga noma wayishushumbisa hayi ilist ke ebalekeke bese ngithi ke ndoda awunikeza umuntu lo oxhumana naye isitolo owayenishushumbisela nayi list bese ke ngikwazi ukuthi ngimtshele ngoba le list ngiyifuna namhlanje hayi lo mjitha wanginikeza ke number yakhe hayi lo mjitha lo wazama ukungisabisa ke lo mjitha lo nethe uyangazi mina ukuthi ngubani because ngase ngimbhayile imessage lo mjitha la ngamtshela ngathi hey baba ngoba awufuna ukuthi ke ungisendele list ngizokufuna mina ngizowenza amacebo ukuthi ngikufune ngize ngikuthole hayi lo mjitha lona wabuye sengifonela sethi hey manje wena uyangazi ukuthi ngubani mina ngathi ekusebe uyabona njengamanje akuhlangana nalokho njengamanje ngamtshela ngathi hey baba leyo nto leyo baba isebenze njengamanje mina leyo nto leyo ungashayela ngisho yena baba lo umangazi lo umbuzo ukuthi mina nguba yabo ayi ngathi ngiyambona usiyabuya lo mjita lona usethi hey mina mfethu angazi lutho mina nginenkontreka mina mfethu le esikhawini uyabona mina mfethu angazi lutho ayikho into engiyaziyo mina yabo uyabo umangazi ayikho list mina mfethu angisendela yona mina ngamhlanganisa nomunye umuntu uyabo kwacaca njengamanje ukuthi lo mjita manje uyabaleka ke manje kuyayikhipha naye lapho uthi mfethu mina ngizwa
usafana ukhuluma yabo hayi ngamfonela mfethu Mangazi ngamtshela ke Mangazi lo mjitha lo mfethu lo mjitha uthi akayazi yonke lento le ayi wathi hey naye ayisho ukuthi manje kwenzeke yonke into ngizonikeza mfethu ama record yonke into lapha sakhuluma naye khona awuthi ngibe ngisenda kusemanje yabo hayi wabaleka hayi waphoqa waze wangitshela kuMangazi ukuthi hey mfethu uzokwazi ukuthi ke ayingithumelele yonke imali kubo 67000 yabo wathi awuzongithumela u67000 yabo nakho no labantu akade benginikeza labo so bafowethu ke kwase kuba into ke ekanjalo so ngifuna ukuzwisa ke la nakho no inkinga qhawela kithi yabona njengamanje mina igenge vele mina sengitshele yonke mfowethu ngayitshela ngathi umsebenzi uphelile kodwa bona banacala bazoqhubeka nomsebenzi makuthi abathatha futhi ungabathatha futhi akunankinga ngathola abanye abantu abasha mina bazokwakha yabo ngoba angibaswele abantu abakha mina futhi baningi kakhulu abantu abangaphothile ukuthi bafuna ukungaphela yabo so nje mawuthi abathatha wena ngabathatha kodwa mina kahle ayikho qhawula kithi into engisafuna ukuyihlanganisa nawe ngoba mfowethu mangase ngikubalele nje mfowethu iningi kakhulu izinto mfowethu osuzenzile mfowethu eyithinta ngisho ungabacabangeli abantu yabo uyazi mfowethu ngakuvezela ukuthi mfowethu ngiphila nawe angiyena umuntu oyinja umuntu mfowethu okwaziyo ukuthi akhiphe ngisho isenti ngisho wathi umuntu usebenzile khona inkabi nje lapha le wathi wena yayiqashwa unakho njana ngazi le nkabi zakho leza ezahambayo leza inkabi leziya le nkabi wagcina wayihoyelanga le nkabi yayisebenzile ize yanikezwa yimini imali izolo lokho okwayizolo ayinikeza imali yasho athi inkabi yami mfethu akaze ngihole mfethu umuntu uyeka kanjani umuntu ukuthi ahole ngisho kathiwa uqashanga wena kodwa ngoba useze wasebenza awumningani umuntu imali mfethu umuntu esebenzile dlala irolo kanti umuntu usebenza ngogesi mfethu hayi qhawela kithi mfethu uyabona nje mfethu ngiyafisela mina mfethu ukuthi ungabatholi mfethu abanye abantu mfethu abangeke beze bebe nawo amandla okukhuluma ngiyafisa mfethu ngoba uyokwazi ukudlala ngabo futhi mhlawumbe baningi vele usudlale ngabo uyabo kodwa ukuthi abanawo amandla hayi ngiyabonga kakhulu qhawela kithi ngiyabonga ya manje uthi imali ngizoyithola nini ke hayi akho nkinga qhawela kithi akho nkinga qhawe anzwang yeah akho nkinga qhawele sizwe ngiyabonga kakhulu baba yeah ukuthi ngilalisa enye voice note wayesesikhulumile ke nomunye usho ukuthi umuntu wamtshela ukuthi uzomnikeza imali akho khona benenza ukuthi impela ngiyaphuma kulokho ukukhuluma mfethu benenza ukuthi ngiyaphuma ngempela abantu ngoba into ukuthi ngizama ukuphuma mina ngifuna ukufika ngento ndlela yami kodwa ngiyazi uma ngaphamisa umoya uma ngibonakala ngingakho ngikuyenzisha ngendlela yami ibe right manje ngishaya kunomuntu bese bayakhokhela ngolesibili ingakho ukuthi kodwa ngiyaza ngendawo la kanti uthi uzama ukuphuma kanjani ngoba into bengifuna ukuzama ukuyenza mayazi amshabashi ukumtshela lento leyo bengifuna ukuthi mana ngimnikeza i-account yakho nje mana iphushe nje straight hayi lutho cha unganakhuni qhawula kithi mina kumele siwe kuwena as njengoba nami ngayisusa kumina ngayifaka kuwena yabo kurayi nje kunjalo mina ngifuna ukuthi ngigcineni ngingene ey'ndabeni engahlangene nazo yabo ngoba wena yazi wena ukuthi mina nawe uhlangana hlukana mina nawe yabo hayi chawe ilungile khona into yakho lapha angazi ngiyabekela ngokungaselanga wena indleyo hayi
angidinge lutho qhawe lakithi yabo nje angidinge lutho qhawe angidinge lutho qhawe ngiyabonga nje qhawe noma ungayishisa qhawe lakithi noma ungayinikeza amaphara ya kunankinga nje qhawe lapho ngase ngisho-ke indondo khona indondo abayothi bazongenzela yona bathi ya qhawe kodwa nje qhawe ulungise nje qhawe lakithi ulungise nje qhawe ukuze uzosevahle igama lakho qhawe lakithi kungaze qhawe lakithi kugijinyiswana ngoba hayi qhawe lizobhubha uzobona nje nawe uzobona ya futhi uma mhlawumbe ucabanga mhlawumbe ngiyakudlalisa hayi ungayifaki nje ungayifaki futhi uzobona lapho ukuthi-ke yini le engangikhuluma ngawo qhawe lakithi amtshela ya ukhululeke nje futhi ungayifaki uma ukuthi awufuna uyifaka ungayifaki kodwa uzobona lele kutshela yona ukuthi mina sogijimisana uzobona ukuthi ngangadlali qhawe lakithi angiboni kuzosithola lapha mina nagijimisa mina mfowethu ya futhi kulula wena ulula kakhulu khululeke yabo nje wena ulula kakhulu wena qha ulula nje kakhulu very easy ukuthi utholeke akulula kakhulu qha la kuzikhululeka ya so nje qhawe mina ngithi nje mufisa nje qhawe ukuthi wena zonke izinto uma ucabanga mhlawumbe ngiyadlala ngoba naqala ngakuze ngathi waqala wahleka manje ngutshela ukuthi ngizokuposta khululeka qhawe lakithi ngisho ngangapostwa kodwa nje khululeka qhawe lakithi uma mhlawumbe ufuna ukuprova ungayeka nje qhawe lakithi ungayifaki ungayikhuluma indaba yayo